Efia, Martin. Yanua. Net is saying. Nyame adom bibia boko na so. Adom ni ti me ho ye pa. De nyame ase. Odi ya bedru ni. Ai, yo di ya bedru ni. Yeah, me fe. Me nto mo me ma o kiu no na wato. Me kiu bia. Afia ye kwe. Me da sam komo na akra mo dia nti no Daily Graphic Democrat na dia ba owura Alban Suma na Kingsford Bagwin eda ho ye Speaker of Parliament. Ni nyina no mraso bedwa akonya miens enan ye say ye declare no vacant no ewa ha. NPP for me independent ba ko na NDC ba ko. Nti nsam no de wa wate dada. We na ba ya abakosem bi nti ano so omugu so na nyame ya adom benado omba na ye behunu se MPP beba anasa de se ebedane akọ NDC no ni nyina benada no ye be hye da hunu ni a echiemu Daily Graphic Democrat na ma ne bo awode abanie afa constituency watch and then wo page 16 and 17 wo mo hye ayawa so West Wogo na batom pesua no so MPP ne NDC wo hye NDC wo mo di so be two times na de aka ni nyina so no akọ MPP fo nti ye 2024 yi say ene be call Daily Graphic Democrat or the buyer no delegate Democrat no so edie NNT MPs 9 no a and they declare one mo seat na se obi ani sure se no ye Peter ya ukwachi aka wonu nua Memphis Central afeora Andrew Asiama amwa conformer MP yi for me na no de no kwado wasaye majority your friend is second deputy and they say no hono crown so no I was say yi foforo so ho asem no Cynthia Morrison so Aguna West ono enso contact corona fi Kwadwo Asante suhum nti omo mfonyi no so ewa ha afi yi free one oba anti LGBTQ bill no so a Supreme Court aye ne say Parliament and the informal defense ma mo 7 days achedodo case yes ba na nke yawie enti ho asem so ko pay 6 delegate the bokata no de aba afia Memphis Central no NDC yi Mame Joan Jan Kujo we eche ya disqualify na na ho nsem ti ono so ni EC ko den krama NDC for cry so what say won so de ato ho no mo say ni kwan say EC or print ye ballot papers no to ho so asem delegate the bokata no de abano pay the Ghanaian publisher so and de aben independent MP's case afenyo marking blast gbagben ti sansem we na so eni afi NDC futu PC o ho so na warwe mu nsama yasin baby mama de no akoko to say court no hwe sabi na adwen mu de no eno so Ghanaian publisher de aba asaba the new publisher so mu e wa hanti menka dodo abna ha ne be makwan na the bonkrata no ano pay de asi fi say dodo no ano e ka ye seat ye ne ya je de